ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትፀንሑ ድማ ብክብሪ ነድመኩም ናይ ሎሚ ኤሮጳ ንዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ካውንተር ንምግባር ወይ እውን ካልእ መንገዲ ንምሕንፃፅ ዝኸድዎ ዘለው ኣሜሪካ ድማ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኤሮጳ ዝህብዎ ዘለው ግብረ መልሲ ክንርኢ ኢና ቨሪ ኢንትረስቲንግ ታይም أزياء قرام جزينا نزلنا زي what's going on እስከ በዚህ ክንጀምር መጀመሪያ please like give us support ግበሩ let's go into lockstep trying to put diplomacy back into line after a major mishap between the president of a superpower and a president at war. This leader wants to be the bridge between Europe and America. Prime Minister, can you get peace back on track, sir? Flanked by France. Can you work it out today, sir? Trying to keep old alliances like NATO intact. NATO allies need to step up defence spend, sir, don't they? كم نريد زلنا زي لندن هذا فلوي وعلى بإمرجنسي زتمدبه وعلى تغيير خمسة برين السلمة أمونغو زلنسكن دونالد ترامب زقاتمه عبد حلفه وانا وايت هاوس هذا عبي بأسس لزقاتمه نقول داينا يوكرين كم يجرنا أوروبا نتحنو زبل عينتي وسلزي يوكي مرحنة وسيدا أمونغو أمريكان أوروبان بين تغط فترة فتنا لايز بحال زلو بحفشاقن زي كايدا زينا أوروبا بمنقدي بعيننا دونالد ترامب كما يرأي قول مغنياتو اتي ناس قداي زلنسكي كسع كندي بلانت غيرو نت دراما بوايت هاوس زقات اما زلنسكي زنقدو مخاني زنقر زلو دحن ميديا نا امريكان نا يوروبان كما عينت فللي كم زلو كنركب فتنين We're here to thrash out how to protect peace in Europe as the once steadfast support of their old ally, the US, now less secure. We're gathered here today because this is a once-in-a-generation moment for the security of Europe, and we all need to stay. اجي اكزاكتلي انت تخايد سكبزيانته Prime Minister Keir Starmer has said that a number of countries were ready to join Europe's new coalition of the willing to help Ukraine. Starmer made the comments at the conclusion of today's security summit in London aimed at ending the war in Ukraine. More than a dozen high-ranking delegates attended the talks, including Ukraine. So زين هجرات أبزي تساتيفن زلوا هجرات أوروبا كم دما UK هجرنا أوروبا يكونن بحده countries willing countries وكا دليل زلون هجرات نقداينا يوكرين نخودا أستواسون خجبرات دليل زلون بزبل يوم جرمو سلمتاي دليل زلوا يلوم سلمتاي أوروبا حبرد بمولو زي جبران دحريلنا عبتي أوروبا حبرد دليل زي بلن نا يوكرين حجز دما بفيتو باور ناتن يرن ناتن أبيلن تطوز بالهجرات سلزلوا منين سنك هنغاري زبال هنغاري سلوفاكيا زبال لو كارتونا لو سلزي أبي أوروبا حبرد كم بلوك صرح سلزي كاله اتون ولن تاو بولن تندلي تنكسر حاز خلال بحالات اللو هجرات تاكيبنا اللو مالتي درو كقدمات جبان طرفها هجرات كم زلوا ضرباتات يسمعها اللي بحفشة جن إذن هجرات دياتن أبو داينا يوكرين أكتيف رول ويون نطف زخونة تراكس أو تزدليا زلوين أبتم بوليتيكانياتات قربيل كان تاريخ يوم دما أتم أبسنتر زلو بنيهم تاريخ يوم نا يوكي تومكو أبز قربا استمرت زينبر ماكرون سلطان كود قريب زلوي زلنسكي نبعلون زي تمرت يكون يزولو نا جيرمن حليف كان تاريخايو ودي زلي عمت سلطانو ولاف شولس من البات تحدش تمت زلون كابهم زفلد عين كون نبر سلازي أوروبا أجين نتقعزوب زي أمريكا كخدوو زفتن زلوي يم دمسلو بفتسهم جن زيرو أمريكا كخدوو يكلون يمان زارشة أبز عجز اللو وقت أبز عجز اللو مدرخ خدي يكلون يم يس هذا ستيتمنت قبر قولوا هذا alliance كم زلون كقبر يقولوا كم زمر خابوا من بعلو صبغ تبقسيو نا أمريكا تقوت تتراي كوني بلو من ناتهم بلان تشارتر كقبر زقولوا ناتهم مدب كقبر زقولوا مخانم كفلتك خلوا لهم بعد تتعجم زلوجن نزيز بلو زلو أبتك بارن قيرو أعمل دلو النتنا اللو يتحطوا يس أب كونفرنس تاكيب كك تزارب تغلقها بتنا تتزارب زلغان كتوسنات دل زلغان بتجبط كسر حلو خدلونا تلقادو يتحطوا President Volodymyr Zelensky. Efforts to resolve the war with Russia and bolster European defenses have taken on added urgency as the U.S. signals it's less willing to support Ukraine. Starmer stressed that Europe has to step up and do the heavy lifting to defend itself. We will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. Not every nation will feel able to contribute,
But that can't mean that we sit back. Instead, those willing will intensify planning now with real urgency. So na UK Prime Minister Keir Starmer unity حساب ዝደፍእ ዘሎን ዝመርሕ ዘሎን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኤሮፓ ዓዲ እንግሊዝ እትደልዮ ወይ UK እትደልዮ ነገር እንተሎ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወት ሃገር ምዃኖም ክረኣዩ ደልዮም እቲ ናይ ቀደም ዝነበሮም ዝና ስለ ዝሃሰሰ ፅቡቅ ኣይስምዖምኒ ስለዚ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣገዳሲ ባይታ ፈጢሩሎም ኣሎ ኣብቲ ናይ ኤሮፓ ብሎክ ኣገዳሲ ተራ ንምፅዋት ክኽሎም ዝኽእል ማለት እዩ ኦኬይ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ድሌት ዘለና ሃገራት ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ፅቑኢልና ክንፅበይ ንኽእል ኢና ነቲ ጉዳይ ናይ ዘተ ሰላም ናብ ጣውላ ንምቕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሰላም ንምውሓስ እንኮላይ ከኽእለና ዝኽእል ዓቕምን ድልውነትን ክንሃንፅ ንበገስ ኣለና እተን ድሌት ዘለና ሃገራት ድማ ብሓደ ኮሌሽን ወይ ልፍንቲ ኣቆይምና ንንቀሳቐስ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬይ so far so good. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air, together with others. Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed. Sometimes we say UK ከም ሃገር ሰራዊት ኣብ ዩክሬን ነፈርቲ ድማ ኣብ ሰማያት ክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋ እዚ ክግበር ተኮይኑ ግን ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ምዝህሉ ጥራይ እዩ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን እዮም ምክንያቱ ናይ ስልያ ሓበሬታን ናይ ሳተላይት ሓበሬታን የብሎምን ኤሮፓ so they really need that help from the US ኣሜሪካ ተሂባቶም ጥራዮም ክሰርሑ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ጠጠው ክብለየት የለታ ኩናት ክንምንታይ ይከብሎ ክንምንታይ ይዕገርግሩሎ ክግበር ዝኽእል የለ ነቲ ዓውዲ ኩናት እውን ክቕፅልዋ ይከኣሉን እዮም ምክንያቱ ኣፅዋር ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ሓበሬታ እዩ ዘድልየካ ነቲ ኩናት ናትቅፅል ስለዚ ብዘይ እሱ እቲ ኩናት ውፅኢታዊ ክኾን ኣይክእልኒ ወይ እውን ክትቅፅሎ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ንኣሜሪካ የቕረታ ሓቲትካ ምስ ኣሜሪካ ቀሪብካ ምስራሕ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ምዃኑ እዩ This effort must have strong US backing. We're working with the US on this point after my meeting with President Trump last week. And let me be clear, we agree with the President on the urgent need for a durable peace. Now, we need to deliver together. Here's a quick recap of the summit's results as Keir Starmer presented them. Starmer said the states will keep military aid to Ukraine flowing and keep increasing economic pressure on Russia. Leaders also agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. Third, sometimes ምስ ኣሜሪካ ከም ዝተዘራረበ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ይዛረብ ፀኒ ምስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ቀፃልነት ዘለዎ ሰላም ኣብ ዩክሬን ክህሉ ከም ዝተዘራረበን ኤሮፓ ድማ ናታ ግደ ክትገብር ከም ዘለዋን ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ክግበር ዝኽእል ዝግበር እውን ብዙሕ ውፅኢታውነት ክህልዎ ከም ዘይክህሉ ድማ ብተደጋጋሚ ይዛረብ ኣሎ እዚ ከዓ of course ኣሜሪካ ከይትቁጣዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንተንስ ናቱ ኣሜሪካ ትብል ደረባ ኣላታ እዚ ከዓ ካብ ኣመና ተኣኪቦም ከሎ ብፍሪ ተኣኪቦም ከም ዘለዎ ኢኻ ትርኢ so ኣብቲ ውፅኢት ናይቲ ዝገበርዎ keep military aid flowing to UK ወታደራዊ ሓገዝ ናብ ዩክሬን ክንቅፅሎ ክንክእል ኣለና have Kyiv at the table ስለዚ ወላ እቲ ወታደራዊ ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነስ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሽያ እውን ክንቅፅል ክኽእል ኣሎ ክሕይል ክኽእል ኣሎ ብላ ኣሎ ከምኡ ድማ ዩክሬን ኣብቲ ናይ ጣውላ ናይ ኔጎሲዬሽንስ ወይ ናይ ዘተ ጣውላ ከነቕርባ ከነእትዋ ክንክእል ኣለና ክንደፍእ ክንክእል ኣለና የተርፊጭ ሩሽያን አግሬሽን against Ukraine ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ካብ ራሽያ ድማ ንዑ ክምክት ዝኽእል ዓቕሚ ክህልወና ኣሎ ከምኡ ድማ coalition of the willing ድሌት ዘለዎን ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ክሕግዛ ዝኽእላ በዚ ነጥብታት ድማ In the event of a peace deal, the states will keep boosting Ukraine's defensive capabilities to deter any future. ሓንቲ ዘረባ ነይራ ትዝክርዋ እንተኮይንኩም ሲ ሓንቲ ሃገር ሲ ፅንፅዋ እያ ሓንቲ ሃገር ሲ ኮሚቴ በዚሕዋ ኮሚቴ ምስ በዝሓት ሃገር በቃ ልቦም ጠፊዎም ብኮሚቴታትን ብኣኼባታትን ልቦም ምስጠፍኦም ሓድሽ ሓሳብ ኣምፅኦም እዚ በቃ ኮሚቴታትን ኣኼባታትን በዚሑ ብዛዓዲ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢሎም ኣኼባ ምስ ገበሩ ሲ እምበኣር ነዘን በዚሐን ዘለዋ ኮሚቴታት እትዓሊ ከምኡ ድማ ንዓታተን መምያ መፅናዕቲ ተቕርብን ንዑ ክትዓሊ ትኽእልን ክልተ ሓደሽቲ ኮሚቴታት ከነቕውም ኣለና ብምባል ተወሳኺ ክልተ ኮሚቴ ኣቑሞም ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ናይ ኮሚቴ ናይ ኣኼባ እንድሕር ኮይንካ ከምኡ ኮይንካ ኢኻ ትተርፍ ሓደስ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ኣብ ገለ ፖይንት እዚ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ኣኼባታት ከምዚ ናይ ወያነ ኣኼባታት እዩ ዝመስል ኢሉ ደመሳስሉ ኣለዎ ምናልባት ወያነ ካብዚኦም ስለ ዝቆጥዕዎ እዮም ኤሮፓ ብጣዕሚ እዮም ኣኼባ ዝገብሩ
دارجع عرفتيه بالله من مؤسسة روح أنا جرمني أخيبا دحر أخيبا وعلى دحر وعلى واو حقيقة يوروبيان يونيون هاي بيروقراسي أما دبر يوم قبلوا so much of وعلى تاتناتهم التلوجيستيكا وحطونات وقعزونات كله بقمتي تي خاسي دارجاتي تم راح تسرح يبلهم تم حضروا سرح يبلهم جزيه يبلهم بجكنا وعلى أخيبا كساتفو ناي عدم وعلى تادمالو سلازي it's like I don't know something has changed أبزكتري خلها future invasion. Fourth, they will develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. DW's Terry Schultz gave me her take on Prime Minister Starmer's remarks. Well, Keir Starmer clearly إذا عجد أنا يبغى يروباك هون كله بوجن أمريكا خن تايب له أمريكا لما نزكنا تاتي بزني جمر كما يكيرو ميري ولو Comedian went to the White House yesterday, and the result, well, it was kind of laughable. Ukrainian President Zelensky sat down with President Trump in the Oval Office yesterday, but it felt more like a UFC octagon. The two clashed over a possible ceasefire. ናይ ቀደም ኮሜዲያን ወይ እውን ተዋሳኣይ ዝነበረ ኣብ ዋይት ሃውስ ኦቫል ኦፊስ ከይዱ ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዲስሪስፔክት ገይሩ ብምባል ሓደ ካብቲ ንዘለንስኪ ኡፍ ዝብል ዝነበረ ፎክስ ኒውስ ኣንጻር ዘለንስኪ ተረይ ዝኾነ መግለፂታትን ዘረባታትን ከስምዑ ጀሚሮም ኣለው ፎክስ ማለት ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ዝከታተሉ ቻነል እውን እዩ In the Ukraine-Russia war, with Zelensky trying to lecture Trump before the president kicked him out of the White House. Zelensky still hasn't apologized for what Trump calls disrespect, but according to someone inside the room, what really set off the fireworks was Zelensky's body language. Apparently, 30 minutes of head shaking and eye rolling was just too much for President Trump and VP Vance. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ዋዕላ እዚ ንሕና መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ይርኢ ዘሎ ተን 10 ደቂቕ ብባእሲ ክበኣሱ ከለዉ ዘላ ቪድዮ ጥራይ ይርኢ ዘሎ እሳ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ቅድሚኡ ብዙሕ ፀገም ነይርዎት ናይ ሰዓት እንዲዮ ናይ ሰዓት ዝኸውን እንዲ ነይሩ ትርክብ ዓይኑ ይገማጥል ቦዲ ላንጉጅ ማለት ኣካላቱ ብዙሕ ናይ ትዕቢት ምልክት የርኢ ከም ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ዝገብሮ ዝነበረ ብብዝሒ ኣናላይዝ ዝገበርዎ ብሓቂ ወላቲ ጄዲ ቫንስ ከወጥዖ ዝኽኣለ እቲ ኣካይዳን ኣገባብ ዝኽተሎ ዝነበረ ናይዚ መን ኢኻ ትብሎ ዘለንስኪ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዝገብሮ ዝነበረ ካብ ዝብገስ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ Okay, what exactly is happening? I'm just going to smell. Lisa, I don't know, if you've gone back and looked at the whole 40 minutes, I had to do it because people on X started pointing out that the majority of people in this country that are reacting to this strongly only saw that last 10 minutes maybe of a 40-minute press conference where Zelensky was eye-rolling, body language the whole time. Yeah, and I think the frustration is just because, like, okay, so for instance, I'll tell a story. There used to be a Starbucks near Fox News, and there was a homeless guy that used to open the door for people. And so I would buy him food, and, you know, but then he started getting a little greedy, and he started having specific demands about what he wanted. No, it has to be this sandwich. I need this orange juice. And so at some point you're like, I'm trying to be generous, but when you're asking for so much, like, I have less of a desire to want to help you. And I feel like that's Zelensky right now, right? We've given him hundreds of billions of dollars, and he doesn't seem to be appreciative of that money. Comes into our house, the people's house, and then insults our president. And also, I think why President Trump is so. انت تبل زلا بحفشة هذا لما أنا نيرو أبزتك أنا فوكس نيوز تي channel أبتكو ستاربكس نيرو سابو مع عصا زخفت مو هذا زي مسكفة الكاغ اللي خد جزء علم زلا زعبني زي اللي نيجي لنا بله لما ندي ولا كبتر تركب بالكا نقط حجوزة خمسة قد ما كايز جبر إلى ما زي فولوديمير زيلينسكي مالك كومي كلمني لينا بقى أمريكا زي ما تقول تعبيت على إلى of course تعبيت كل وقت مزغل زي جبروتهم أمريكا يعني كم حدا فولي مراعي حفكوا في النابل وتسريعهم ناتاق ويقبل وصل لسنا برو جد generally he used to تزوج هابوزنا برا حجزات أمريكا حدا عبس راح يسرح الله خمسة لو سلز عمني well سرح كودي خابز بحال لو زلو درجات لدي تردوغن كم تنايك أنا مسيلو أب ناي دونالد ترامب جبرو تبغوت كم تعلي كعلنيات الله On foreign policy is that he sees the world from a very realistic lens. And, you know, he looks at Putin. Obviously, Putin's a bad guy, but he's also looking at Zelensky. And if you heard about any other president, any other country that did some of these things, like suspending elections by declaring a martial law, or banning opposition parties, or merging all national TV channels into one state-run broadcast, or barring men from leaving the country, barring certain religious organizations, I mean, would you say that person's a defender of democracy? No, of course you wouldn't. So I think President Trump. بعفشان تايمز قبل زلو حقنيا زربا ننوي حوان عبيد أمو زنبرو أمريكا أب يوكرين ديمقراطي ديفندي قبل خمسة لو زلنسكي دماني ديمقراطي جرا يوكرين أي ديمقراطي جرا مخانا غير يمز قلت سنيرهم كن تلقي الكان تاريخايو which they know تبغى يرم سفلتوي
ናይ ዲሞክራሲ ምልክት የብላ እንተ ሃገር ኩሉ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ዝብልዎ ንሳቶም ንዑ ጠጠው ዘበሎ እዩ ዘለንስኪ ስለዚ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ዳዓሉ እምበር ግዜኡ ስለ ዝኾነ ኤክስፖዝ ዝኾን ዘሎ እምበር ከም ዲሞክራሲ ጌርካ ክግለጽ ዝኽእል ሃገር እውን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ሓቂ ምትኳስ ገለ ካብታ ዘላቶ ፀገም ምዃና ንኣሜሪካውያን ፀገም እያ እዚኣ ነቲ ሓቂ ስለ ዝዛረብ Looking at these two men, he realizes that Ukraine cannot fight this war without us. They're not going to win against Russia. And so he wants to reach a conclusion. He wants this to end. And Zelensky thus far doesn't seem to want any sort of peace. And so I think what we're seeing is President Trump just trying to apply some pressure to him to get this guy to fold and, for the fighting to stop. So እቲ ፎክስ ኒውስ ዝበሃል ጠቕላላ ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ወይ እውን ቅሬታ እዩ ዘለዎ እዚኣ ምናልባት ከምኡ ኢላ ኢልኩም እናተገረምኩም ከለኹም እቲ ዝበርትዐ ዘረባ ግን ካብ ክልተ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይመፅእ ዘሎ ናይ ኩሉ ናይቲ ስለያዊ መርበባት ናቱ ሓላፊትን ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘርን ክልቲኦም ዘረባ ሂቦም ኣለዉ ብነበታ ናይ ስለያ ሓበሬታ ናይቲ Director of National Intelligence ዝብልዋ እስከስምዑ Now the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, welcome to Fox News Sunday. Morning, Shannon. So what is the intelligence community's assessment of Vladimir Putin and his future ambitions? Well, I want to focus first of all on President Trump's goal and the reality that's on the ground. And that's the thing that seems to be getting lost in what we're seeing in President Zelensky's statements in the White House and the European leaders' response to this. President Of Vladimir Putin and his future ambitions. Well, I want to focus first of all on President Trump's goal and the reality that's on the ground. And that's the thing that seems to be getting lost in what we're seeing in President Zelensky's statements in the White House and the European leaders' response to this. President Trump recognizes the urgent need to end this war after 3 long bloody years and has proven that he is the only person that ትሪጓ ዘለኹም ሓላፊት ናይቲ ስለያዊ መርበባት ዲኤንኣይ ዳይሬክተር ኦፍ ናሽናል ኢንተሊጀንስ ትበሃል እያ ስለዚ ተቐዳሚት ሕቶ ድማ ቱትሲ ጋበርድ ትበሃል ገምጋም ወይ ከዓ ስለያ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ቭላድሚር ፑቲን ዘለንስኪ ብዛዕባ ዝህሉ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ገምጋም ናቱ ትብለላ ንሳ ግን ቅድሚ ናብ ምእታወይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ብወገን ኤሮፓን ብወገን ካልኦት ዓለምን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው ከብሎ ዝኽእልን ዝደልን መራሒ ምዃኑ ድሮ ኣረጋጊጹሎ ትብላላ ነዚ ድማ ብኸመይ ክትብሎ can do this. President Zelensky has different aims in mind. He has said that he wants to end this war, but he will only accept an end, apparently, that leads to what he views as Ukraine's victory, even if it comes at an incredibly high cost of potentially World War III or even a nuclear war. President Trump is committed to peace and to freedom. We're seeing this big divergence here between his position and his commitment to these values and the interests of the American people and the interests of President Zelensky and these European leaders. This is an issue that has to be resolved. I know President Trump is committed to doing this, and that's really where the next step needs to lead. Yeah, so what is that next step? Because ሕጂ ኣብዚኣ እታ ዝበለፀት ዘረባ ዘላ እንታይ ትብል ዘላ ትብልሲ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው ከብሎ ምዃኑ መብፃዕትዩ ክገብሮ እዩ ድማ ዝደሊ ዘሎ ኤሮፓ ከምኡ ድማ ዘለንስኪ ብዓብዩ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብለ ሰላም ደልየ ዝብል ግን እቲ ናቱ ጠለባት መጀመርያ ራሻ ክትሰዓር ኣለዋ ወይ እውን ብሓደገኛ መንገዲ እውን እንተኾነ ክግበር ኣለዎ ዝብል ንዩክሬንን ራሽያን ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለምና እውን ናብ ዘይተደልየ ኒኩለራዊ ኩናት ክወስዳ ዝኽእል ተኽእሎታት ዘለዎ ምርጫታት እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ምርጫታት እዚ ኣሜሪካ ክትቅበሎ ይትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ይቅበሎ የለን ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ እንኮ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከብሎ ወሲኑ ዘሎ መራሒ እዩ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ኔክስት ስቴፕ ትቐፅል ስቴፕስ እንታይ ክኸውን one of the criticisms of the Biden administration is that they hadn't talked to Putin for years. President Trump is doing that. He's having that conversation. But now it seems the relationship with Zelensky is broken, at least temporarily. How does that get back on track? Because he's got to be part of the conversation as well. Of course, and President Trump has made very clear that in his previous conversations with both Putin and Zelensky that he wants to engage with both. He wants to engage in honest and real negotiations. And unfortunately, what happened in the White House after close to an hour of conversation, when President Zelensky directly challenged President Trump and Vice President Vance in front of the media and the American people, he really showed his lack of interest in any real good faith negotiations. I can tell you there were a lot of conversations that were happening through different ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይ ክንዛረብ ከለና ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ክታልዮ ራሻ እውን ድልውነት ከም ዘለዋ ዳርጋ ቭላድሚር ፑቲን ንነዊሕ እዋን ምናልባት ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ደይመደይሉ ሸንኮለል ዘብሎ እንተሎ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ድሌት የብሉን ከተሓልል ዝፍትን ዘሎ ገለ መለና በሉ መዓድ ዝኸውን ዘይከውን እዮም ትዛረቡ ዘለዉ እቲ ፅቡቅ ነገር በዓል ቱልሲ ጋበርድ ነቲ ድሌት ናይ ራሻ ስቃት ናይ ራሻ ፅቡቅ ገይሮም ዝርድኡ ወይም that's why ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንዕኡ ነቲ ሓሳቡ ዝኣምኑን ነቲ ኩነታት ድማ ብዕምቆ ዝርድኡ
ربحنا ناس وار كامباينات أمريكا نمسساي راشا كتوري يعني أوروبا ملو كتوري تدل زبل بروباغندا زنوز فده يكونوا راشا نيتو أبا فنجاك مزاكم زي تدل زلا بس سجات كاوز بقاس مخانو سلازي إزكويناز تطوقبل تقوينو نيتو ناتو قسقاسي نابي يوكرين قسو تطوقبل كخلالو ما بقاس نايتو كوينا دما نسيو إيلوم زعمنا مرحت سلازلو اتمتلال لاي زلنسكي بوتا يبلون أزي زلنسكي دراما نخفتري له خمسة مثلا درو تسمامي عمر نزموتو أب قد مهزبي نتو مرحتنا أمريكا أني دونالد ترامب يقول جيري فانس تشالنج خبرو من كواردو مني تبقيسو سلمتاي التكوداي أب بابليك تزارب مخنيات أي نبرون أب بينهم أب تو أخيبا مسترخبو كجبر يخل نيرو أب تكودايتي أب بابليك تزربلو زغل زق دودا كالا أي نبرون مخنيات دحرزاز الربزيا وش تأتيهم أب تصو معصو مي تكايدوني راو متزاربني رجل نسو Emissaries both for Zelensky and for President Trump leading up to his visit there to the Oval Office, and President Zelensky's immediate escalation there was frankly quite a surprise. This has created a huge rift in the relationship. President Zelensky, as you pointed out in the clips that you played, doesn't believe that he did anything wrong, that there was no issue with what he brought up in the Oval Office with President Trump. There's going to have to be a rebuilding of any kind of interest in good faith negotiations, I think, before President Trump is going to be willing to re-engage on this. One of the things that might have gotten lost in the shuffle. So Zelensky ولا ون دحرتي زخانة مستقبرون ولا كان حزب أمريكا يقان يلي كبن تدلي نهاية استقبرجن جيجا 5 يغرتاون بابليك لا حتى تنالو سلزي من البات كنتات نابن بوركم اللي استقوينو يغرتاك حتى تعلو زبل زربا كاب وجن دونالد ترامب متشيلو دحن ناشنال سكيورتي ادفايزر ناتون كزارب كن رينا so أتي دونالد ترامب بيز ناتو ملو بملو أبغون خمسلون تبقى كم زجبرن كزارب كله بقمت قالوا أتي ناي ريبابليكان ناي ديمقراط سايد كومبليتلي حماق كمستقبرة أمريكا وردت كمستقبلت كلاجيرهم يوم زقلت وزلوا نيوروبا وجا ممكن رينا نشتي من اسمعي. As people were trying to listen and now they're talking over each other. We've all seen the clips there from the Oval Office. Zelensky was saying, we did have ceasefires. I have signed onto other agreements. And yet Putin crossed those lines. He said he blew up the ceasefires. He killed my people. Does he not have a valid point that there should be real, understanding his frustrations and skepticism that Putin is actually going to be a reliable partner in whatever deal comes together? So أبتز زربا حركان كلو دون زلنسكي انتهي بالنيرو محجون مقراطين تقسيس إسفاير جيرناينا فلاديمير بوتين دما تحس وي سلازي كما جيرنا كنا عملون غل كمان زغل مراحدين نابله هزبي كتيل اللي نابله أبقد مزبي كزارب أبقد كاميراتات كزارب رينايو زعباز تايت بلز عينتي. Really, there's two viable paths here. One is that this war continues on as it has for over 3 years. More and more Ukrainians will lose their lives. More and more of the country of Ukraine will be decimated and destroyed in this what will continue to be essentially a war of attrition. And to what end? To what outcome? President Trump sees this reality. So the alternative to this, which he is so intent on, which he talked about continuously throughout his campaign, that the American people voted for, is his So إذا كنت كلتا قتي زلوا كلتا بغلتا من قدي كودا زغل حدا بوجي لاتو بوج ثلاثة عمد غيرو له كقصلي مالتيو قصل تقين دما يوكرين بزح توسع سرايت كموتايو مريت هذا ما كعنيو وانا تراشا ورفترشنيو كنا أسوار كناتيو أسوار دما ببزحي كاب يوكرين يكون كاب ملو أوروبا أنا أمريكا تدميرون بس أسوار دفرز ولا حاجة راشا يسلزي راشا زلوا تدراوج وادا بس حزبون سلا زلوا أبتكوينات ولا ون واقات خفنتلا نتكوينات بوت هدروا عين تقتيلو زيادة كتد معلوم كتعوتوا لنتغل نسا مخانيز نكرزلو so in general اتعمرات انتايو درجاتي ناي دونالد ترامب بيز وين محضرها زبلو زلو انتاي تكالا مرات انتاي سلازت فلطوي وي كال من رجع سلازلكم يو اكم زمان قدتي اوروبا حقوص قوص بزلو زبل ارجيومنتينا نسمع زلنا اوكي اوروبا خانتاي بلو اسكهم ملس A very good and frank discussion. We've discussed everything that is around peace with strength. And of course, security guarantees are of utmost importance for Ukraine, but we need comprehensive security guarantees. This includes that we have to put Ukraine in a position of strength, that it has the means to fortify and protect itself. زيادة ما بريزنت نايت كوميشنيو كابتن لندن وعلى مسوس أتيا بزوح قداسن قلوس نزلو زتغيرنا of course تمركزنا أوروبا نوعيات تدقم زلاني يوكرين كان حي لكن كلالنا
ኣፅዋር ክንባክን ከላ ኣለና ሓይሊ ምስ ሃለወያ ኣብ ጣውላ ድሌታታን ትደልዮን ዘይትደልዮን ክትሓትት ትኽእል ስለዚ ንዩክሬን ከነሐይላ ኣለና ብዝብል ዘረባ ኣውያ ትፀቅጥ ዘላ it's really sad ነቲ ኩናት ጠጠው ከብልዎ ወይ እውን እቲ ኩናት ክዝሕልሲ ድሌት ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ እቲ ኩናት ቀልጢፎም ጠጠው ከብልዎ ደይኮኑስ ዩክሬን ክትሕይል እዚ ከዓ ንራሽያ ኣብ 3 ዓመት ፀብለልትነት ዘይገበሩላ ሕጂ ከመይ ገይሮም ፀብለልትነት ክገብሩላ ዝኽእሉ I don't know እቲ ሎጂክ ናታ ብኸመይ ትሰርሕ እዚኣ ድማ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ኮሚሽን ፕሬዚደንት እያ ኡርሱላ ቮን ደር ላየን From the economic survival to the military resilience. It's basically turning Ukraine into a steel porcupine that is indigestible for potential invaders. And therefore the focus is not only on the military supply, but also, for example, securing the energy system and making sure that over time this is a strong and resilient country. The second element I brought to the table is that we urgently have to rearm Europe. And for that I will present a comprehensive plan how to rearm Europe on the 6th of So ካልኣይ መደብ ድማ ትብላላ ብቀዳማይ ዩክሬን ኣፀቢቕና ክንሕይላ ኣለና ኤውሮፓ ሕጂ ንዩክሬን ብሓልዮ ጥራይ ኣይኮኑን ከም ዝብሉ ዘለዉ ንራሽያ ከነዳኽማ እንተኮይና እንኳ ምርጫ ዘለና ብዩክሬን ጌርካ ጥራዩ ኤውሮፓ ሰራዊታ ኣፅዋራን ሰራዊትን ጌራ ኣንፃር ራሽያ ተዋጊኣ ክትዕወት ከም ዘይትኽእል ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ክዋጋእ ዝኽእል ህዝቢ የብሎምን ክዋጋእ ዝደሊ ሰራዊት ካንፅኡ ይክእሉን እዮም ክርአ ዝኽእል ወይ እውን ዓቃብ ሰላም ክኸውን ዝኽእል ሜይቢ ክዋጋእ ዝኽእል ክመውት ዝኽእል ሰራዊት ኣብ ኤውሮፓ ግን ኤውሮፓ ኢና ነብር ዘለና ንኤውሮፓ ክመውት ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነ እቲ ሃገራውነት ገለ መሬት ዘቢጡ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ላስት ሚኒት ሰብ ክዋጋእ ይክእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኢንጀነራል ኣብ ኤውሮፓ ኣነ ንሃገረይ ተዋጊአ ክሞተለየ ዝብል ክትሰምዕ ከቢድ ቃል እዩ ከመ ዓይነት ሃገራውነት የለን ኣብዚ እንተለዉ ኮይኖም ካብ ውሕዳት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ክሞቱ እውን ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ሓደ ንዩክሬን ብዝከኣለካ ዓጢቕካ ዩክሬን ንራሽያ ከተዳኽመልና ኣለዋ ስለዚ ዩክሬን ናይ ኩናት ጥዒሞም ስለ ዘሎ ለሚዶም ስለ ዘሎ ንዖም ንምሕያል ከም ስትራቴጂ እዮም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ካልኣይ ክፋል ድማ ንኤውሮፓ እውን ሪኣርም ማለት ንኤውሮፓ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንምሕያል ሓድሽ ፕላን ሓድሽ ሓሳብ ኣበጊስና ኣለና ንዑ ድማ ፕሬዚደንት ክገብሮ እያ ትብል ዘላ ነዊሕ ጌራላ ከምኡ ካብ ትብል ግን I don't know ብሓፈሻ ኤውሮፓ ናብ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ንምምላስ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምህናፅ ብዙሕ ፃዕርታት ክገብር ከም ዝኾነ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክገብር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ March when we have our European Council to delivers. At what level of spending should individual countries make to defence? One thing is very sure, we have to have a surge in defence. We really have to step up massive the defence expenditure. And for that we need a clear, big plan from the European Union for the member states and of course for common European ሶተን ሃገራት ወታደራዊ ዓቕምናተን ብቅፅበት ንላዕሊ ከምፅኦ ኣለዋን ዓብ ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ከም ዘድልየና ዘለያ ትብል ዘላ እቲ ተበግሶ ኤውሮፓ ሞር ናብ ሚሊታሪ ዘተኮረ ኣካይዳ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብሃገራት ደረጃ ንሰምዖ ኣለና በቲ ኮሚሽን ደረጃ ድማ እሱ ክኸውን ስለዚ ቀዳምነት ናይ ኤውሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ወታደራዊ ዓቕምኻ ንምህናፅን ንምሕያልን ብዙሕ ቀዳምነት ተዋሂቦ ክስራሕ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ domains, like for example advanced air shields. We need a common European approach, but also the member states need more fiscal space to do a surge in defence. Have you won the argument with European colleagues about stepping up to the plate? Absolutely. We all have understood that after a long time of underinvestment, it is now of utmost importance to step up the defence investment for a prolonged period of time. It's for the security of the European Union. And we need in the strategic environment in which we live to prepare for the worst. So Europa ድሕሪ ነዊሕ ካብ ወታደራዊ ኩነታት ሓዲምና ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝለዓለ ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕምናትና ኣተኪርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ተረዲእና ኣሎ እዚ ድማ ብዘይ ምድንጓያት ክግበር ከም ዘሎ እዮም መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝዕድሙ ዘለዉ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ድማ ንዑያ ኣትሪዳ ትዛረብ ዘላ and I think እቲ ሲሪየስነስ ተረዲእዎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብዙሕ ግዜ ብኣፎም ተዛሪቦም ኣብ ተግባርን ክቕየር ኣይተራእየን ግን ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ክበድ ናይቲ ኩነታት በርሂሎም ስለ ዘሎ maybe they can do something ገለ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓካ but we will see ብኣፍካ ተራራዕ ውሕድ ኣይተዘርበን again ናብ ኣሜሪካ ክምለስ ኢና ካውንተር ባላንስ ክንገብሮ ስለ ዘለና The Union, Ukrainian President Zelensky and European leaders are scrambling to revive talks on Ukraine's future. Here with me now for the latest is the White House National Security Advisor, Mike Waltz. Thank you so much for being here, sir. I want to ask for your view on what
the Ukrainian president said after that Oval Office meeting. He repeatedly went online. He thanked the U.S. and President Trump for the help that the U.S. is giving, saying it is crucial to have the president's support, that no one wants peace more than we do. Is that enough for President Trump to get things back on track? So, መጀመሪያ ብዛዕባ እቲ ናይ ኤውሮጳ ተበግሶ እያ ትዛረብ ዘላ ሕጂ እቲ ሕቶ ዘሎ ኣብ ድሕሪ እቲ ባእሲ ዘጋጠመ ኣብ ፎክስ ኒውስ ከይዱ ንህዝቢ ኣሜሪካን ንመንግስቲ ኣሜሪካን ምስጋና ከም ዝሃበን እሱ እኹል ዲን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ኣብ ንቡር ንክመልሶ ኣብኡ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዲል ክምለስ ይኽእል ዶ ምክንያቱ ብወገን ኤውሮጳ ዝበሃል ዘሎ ንዘለንስኪ ይቕረታ ሓቲቱ بوجن أوروبا ده يكونس بوجن أمريكا بوقعي publicly يقرأ كحتت كم زلوا يوم حديث كم زلوا يوكرين أبتدي الكتماليسان كتفرمت كم تدل زلات نقرأ لكن the public apology خبروا ودي ما يقبرون بهجي سكت ملسنا international security advisor نسمع. Well, the president took calls from Prime Minister Starmer yesterday. He's also taken a call from Prime Minister Meloni of Italy. President Zelensky is with those European leaders now. Those European leaders are talking to him directly about getting to the negotiation table. What does he need to see to actually negotiate with us and negotiate with the Russians, go to confidence building measures, go to a ceasefire, and bring this horrific war to an end? And what was so, I think, stunning to all of us in the Oval Office was that it was not clear Zelensky was going to go to negotiations at all, that he would ever be able to negotiate with Putin. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ተጋቢዮም ዝነበሩ መራሕቲ ብፍላይ ከም በዓል ጆርጂያ ሜሎኒ ኪር ስታርመር እቶም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም ዝበሃሉ ዘለዉ ደው ኢሎም ንዶናልድ ትራምፕ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዕርዮ ኢና ውድኡ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ንዘለንስኪ ከነዘራርበ ክንፍትን ኢና ብምባል ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ንኽፅግንዎ ተበግሶታት ይወስድኹም ዘለዎ ርኢና ኣለና ኢልዎም ንዓና ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ዝተገበረ ድራማ ሓደ ነገር ይበርሂልና ኣቡ ዘለንስኪ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ኮፍ ኢሉ ኣብ ጣውላ ክዘራረብ ድሌትን ሸውሃትን ከም ዘይብሉ እዩ ኣነፂርልና ኢሉ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣይኮነን ንሱ ክዛረብሲ ነቶም ኣሜሪካ ዝዛረቡ ዘሎ ስንታይ ኢልኩም እዮም ክትዛረቡ ትኽእሉ እስከ የዲቫንስ እንታይ ኢኻ ምስ ፑቲን ዲፕሎማሲ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማስያ ክትገብር ትሓስብ ዘለካ ብምባል ነቲ ናይ ኣሜሪካ ተበግሶ ከቋናፅብ ስለ ዝፈተነ ብወገን ኣሜሪካ ብወገን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ኣብ ልዕሊ ዘለንስኪ ዘለዎም እምነት ትሑት ከም ዝኾነ ኢና ንግንዘብ ዘለና ማለት እዩ and whether he shared our goal of ending this war. So what I made clear as Secretary Rubio, and I said, look, this cannot proceed, was that this was a huge missed opportunity for him and for his country. He could have left the White House on Friday on the heels of an engagement with President Macron of France, with Prime Minister Starmer of the United Kingdom, where they were talking about European boots on the ground, security guarantees for Ukraine, a positive movement towards ending this war, and having Ukraine and the United States being bound together for a generation economically. But what we made clear was that could not proceed, at least for now. And President Trump said in his announcement on X, when President Zelensky is ready to truly engage for peace, he's welcome back anytime. So ብሓፈሻ እቲ ዘለንስኪ ናይ ሰላም ድሌት የርኢ ከም ዘየለን ብሓፈሻ እቲ ናብ ዋይት ሃውስ ዝመፀሉ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ድሕሪ ናይ ኢማኑኤል ማክሮን ናይ ፈረንሳን ከምኡ ድማ ኪር ስታርመር ናይ ዩክሬን መፂኦም ነቲ ባይታ ኣነፃፂፎም ንሳቶም ኣብቲ ተወሳኺ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ክኸውን ዝኽእል ኤውሮጳ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእልን ኣብኡ ክትሰርሕ ከም ትኽእልን ድሕሪ ምሕባሮም እዩ ዘለንስኪ ናብ ኣሜሪካ መፅኡ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ቅሬታታት ናቱ ኤውሮጳ እውን ድሮ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩን ሓደ ነገር ተበፂሑ ከም ዝነበረን ስለዚ እቲ ኣብ ኣሜሪካ መፅኡ ዝፈፀሞ ነገር ቅቡል ከም ዘይነበረን ምናልባት ሕጂ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤክስ ከም ዝፀሓፎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋን ኣተሓሳስባን ምስ ቀየረ ክምለስ ይኽእል ኢና ዋይት ሃውስ ድሕሪኡ ናይቲ ኩነታት ክንቅፅል ንኽእል ኢና በዚ ሕጂ ዘለዎ ግን ክቕፀል ኣይክእልኒ ወላ ኣብቲ ቋይቋ እውን ከምኡ ኢልዎ በዚ ዘለካ ኣካይዳ negotiation ወይ ዲል ክብፅሕ ኣይክእልኒ ዝብሎ ነይሩ What does the president need? What does President Trump need? Does he need a public apology? Does he want a phone call? Can you be specific on how to make that happen?
Well, it wasn't clear to us that President Zelensky was ready to negotiate in good faith towards an end to this war. For us, kind of talking about the details and demands of security guarantees before, as President Trump said, look, I don't know that we can get both sides to the table at this point. And, you can't kind of trash the other side going, litigating through the history of this conflict if we're going to bring both sides to the table. And so and further, بعرفش انتي يزدل زلو انتي يقبر زلو حجة كونتات نكعري لا تحطو زلنسكي انتي كقبر له بوقعي ابدا قوتي دي قرتاك حطو زلو انتي كقبر زلو مسولتو جنرال كايداناتو اتيتيود ناتو كغير له مالتيو اذا كان تاي مالتيو اب حدث اولاك تقرب تخينكا نس زلكا قرحنتن حرقانن وحط ابيلكا برغو منفس نكتزرارب دلونات كلو كالو ناتس عرفكان نا عجرجر كان ناقبع كان أبت أولا متيخا وتيتاوز غني سمع كتجبراي تغلنيها that's why دما دونالد ترامب ني أوروبا يقول زيلينسكي أبتي negotiations كتوم زي دليه وهنياتو تزلوهم أتحسس بس الزريو زلو نعم حس كجبراي كلني ولا security guarantee دوغلو دبال دلون أبتي جل درجانا يسمع مستبد صحيح دحريخا بزعبو كتزارب تغلمر ولا حنتي أبكدا ما يقص جينا زي تبقص زلو درجانا يسمع كونديشنز نات كابليستا معاتي ساتات غير كانت تكون تسمع نقميت خيط كم زي كل غير كانكيس كاتبقص تلغا ناي دونالد ترامب ناي فلاديمير بوتين أي مسمر تايم خان دونالد ترامب فلطي أي مسمر ناتو ناتو أب يوكرين كل يبلونيو لازم ناتو مع الدما ني بوتين قدامي سراويتنا أمريكا أب يوكرين كل يبلونيو لازم he has to make sure at least نتم بقسنا يتوكينا زنبرة زخل واجا زخفلو بوجن راشا نعو حيس كابت أو لاخد كرباي تخنيخا كلام مفتاحها خد قبر زلكا عندها تكوينات بتخكل كودا تدلي وين كاتشوب again أبزين ريزلنا تجابا منجو يوكرين أمريكان جلو بجفع كم زغنن زلنسكي أوروبيان سلدا شادن وزلو دي كم زلو ويس حيل زلو بحجهم. Coming to the Oval Office, with the body language, the shaking of head, the kind of the arms crossed, we found it incredibly disrespectful. We were ready to sign that deal. I want to address directly that this was some type of ambush. Is absolutely false. We had negotiated the minerals deal in the weeks prior. It was difficult, but it was done and finalized and ready to be signed in the East Room. So since you've been talking about his body language and his approach, I do want to ask about your view of Volodymyr Zelensky, because right after the Ukraine war happened, after Russia invaded Ukraine, to be more specific, you were on CNN and you called Zelensky a 21st century Churchill because of how he was leading the fight against Russian tyranny. And yesterday you called him, or at least you compared him to an ex-girlfriend who wants to argue everything that you said 9 years ago rather than moving forward. Is that really how you see it now? And do you see at all the perspective that he was trying to put out there, which is that he does not trust Vladimir Putin and he feels that he needs some kind of So again, Bella Gerom تون gazetanya تون قللتي كون Bella Gerom يمزس أوتوم لازم حلفتنا دونالد ترامب معناته بجكة دونالد ترامب بمولا مرقص صغير سلزقونه. So Mike Waltz نبعلو نزلنسكي كان ميكل تعمد 3 عامات وينستون تشرشل زبلو زنبري كم زحادة عبي ناي كالاي كونات عالم هيرو مراح زنبر ناي عد انجليز جيري زقلت انير بمولا امريكان كم جيرو زقلت وانيرم ابتي اجندا ناي كونات خدوا لاب زنبر تجيك مرقص صغيرم أتمالي أبدي كبر كادما أنت إكس كيرل فريند ويون إكس بوي فريند بكابت فقري مستفل عليك أنت شعت عمل زنبرة مرة دزارب ديك عينت ديك ونس أبز حجزة لو كنتات كزارب زي كل كوين اللي زبال كايو كما يأتي دون زلنسكي مستكوين زلو سمعتاتو تغيير خمزلو إنه قبل البوتين أمنات كم زي بلومن إن قبلوا again زلنسكي نمكل حالة ميديا نوح سقومتي زخي زلو but let's go back to what's it night زقبر زلو على. Of course, it's not the first meeting between Western leaders since the start of the war 3 years ago, but the world looks a lot different now. So what are the stakes then this time around? Well, the stakes definitely have been raised following what happened in the Oval Office on Friday. With the U.S. support now in doubt, it's more important than ever for these leaders to help Ukraine. And it's also more important than ever for the European leaders in that group to increase European defenses. استراتيجي زوا على زقبر زنبرة بعبيون أمريكا دقف وين أمريكا أبغوني أوروبا دونا مبال تقولوا تحت وريدو سلزلو نعو كاونتر مقبار وين مفتحين من لاي ويا خقبر كم زلون سلزي
تنريو زلنا ولا ون أوروبا نبعلا بزي أمريكا كتكدر لتخلنا سكيورتي حتى كقاتم سلزغل كما يجرى أوروبا سكيورتي ناتا أبيداك تستغل لازم بزح علامات هذا ويو نيوكرين مردات راي وين نيوكرين متقام راي تكونكينوز غدا سكيورتي أوروبا ويان كما يجرون كو حسوا يخلوا زعبون كما تسلز دليوم Two big questions that are going to be put to these leaders. One is, can the relationship between Ukraine and the United States be salvaged? The likes of Giorgia Meloni, of Andrzej Duda, of Emmanuel Macron, Keir Starmer, all of them have relatively good relations with both Vladimir Zelensky and Donald Trump, and so they have expressed this willingness of trying to patch things up, trying to be the bridge between Ukraine and the United States. This is one of those questions. The other big question is, can Europe still count on the United States going forward? And on that question, it seems that there's not full agreement. هجي أبخلت من جديد الرجل تبلا لحده أتي أمانجو زلنسكن ترامب نقاتي من زل لو كنتات حدا فيتو كم زقاتي ميل كاخد قحفة تخلي خاصة لزقلا مرحتنا أوروبا كمبال إيمانويل ماكرون نا فرنسا كير ستارمر نا يوكي جورجيا ميلوني كمون دودا دبحالنا بولند زياتهم مس دونالد ترامب صبغ زمدنا سلازلهم كم دمام زلنسكي نتزلو زمدنا نتزلو صقم كفتحون كشم قلوون كعرقوا من كم مدب كحزو خلو كالو دما فليز بلا حساب زلوهم كم زلو يزنقر نسو دما بقوداينا أوروبا among Europeans, some of them like the German foreign minister Baerbock, as well as the possible or likely future chancellor Friedrich Merz, as well as the likes of the Czech foreign minister, the EU diplomacy chief. They've all basically answered that question saying, no, we can no longer count on the United States. We have to go it alone. We have to move on and figure things out on our own. Others are sort of in the middle, insisting that yes, the European has to move on in a way and do more on its own, like Emmanuel Macron, like Keir Starmer, but also that the US is still very much needed, and that was sort of the. So استمغلي حسابات ريتون كم زلو قال مرحتنا أوروبا أمريكا أوروبا ناتا من قد تقبر له أب أمريكا ملؤ من الكيرنا هم كيدا نخلينا زبلو نامنا تحدش شانسلر كوين تمرت زلو نا جرمن كمان معنا يوروبيان يونيون نايتي فورين سكرتاري بوليسي تشيف كالاس مرحتك كم زبري تغلهم كلهم تم كالوت جن نو مس أمريكا زلو تغلى لقريف كمهات كوات زغلا يكون نبزوان بزبل مس أمريكا زلو جاب نمس بابن نمشي مقالن قمت تاتكوس هذا اللو زبل لذي أوروبا هذا نصور زغنة مرقتي ويون كلاتهم سوام على مرقتهم كحزي كعلون علو وتوم دونالد ترامب ديفتو كاب أوروبا كاب دونالد ترامب تفليات كذا الله قبل خلو مس دونالد ترامب سبزم دنازلهم دما نو أوروبا مس أمريكا زلو كنتات كم فتح لنا يمزول زلو لذي زين بعلو message of Giorgia Meloni when she said that the West needed to be remain united, including with the United States. One issue that is important to note, talking about this unity, especially among European, is the absence of the three Baltic state leaders who were not invited. There was a phone call with Keir Starmer before this big in-person meeting started. Solid point. Of course, you won't see it on any of the other networks because they think that, it's all for Putin. And President Trump said, look, my allegiance is to the United States of America and I want peace. And right now I'm trying to help you, but you're not willing to help yourself. And he made a very good point that under President Obama, they gave him sheet inclusion. Calling Trump a Russian asset. Wow. أتي liberal media بزعبات كونتاتا أمريكا زبلو كقبلو خلو And stood up to Russia's best negotiators. Wow. And that was just the tip of what we call the iceberg. What we just witnessed between Donald Trump, J.D. Vance, and President Zelensky inside the White House was an ambush. It was a planned ambush designed to embarrass President Zelensky in order to benefit Vladimir Putin. The propaganda is what's coming out of J.D. Vance's mouth, and it's Russian propaganda. What a complete and utter mess. And this is a gift to Putin. We don't gain anything by acting like bullies, and this is what bullies do. And just because you act this way, by the way, it doesn't mean that you're tough. The President of the United States is a coward who is Vladimir Putin's puppet. The Vice President of the United States is a pogue and a coward who is Donald Trump's puppet. And so what we just witnessed was a meeting in the Oval Office between two cowardly puppets and a hero. It's just embarrassing that the only hero in the Oval Office, the only decent human being for that matter, is the Ukrainian. Yeah, I have more on a response to...
So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ሊበራል ሚድያ ዝበሃል ወይ እቲ ናይ ዴሞክራቲክ ሳይድ ናይቲ ሚድያ ኮምፕሊት ንዶናልድ ትራምፕን ጄዲ ቫንስን ከዋርድን ኣሜሪካ ተዋሪዳ እያ ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱ ናይ ፑቲን ፓፐት ወይ እውን ልኡኽ እዩ I don't know I think እቲ ፓፐት ምባል ወልፊ ስለ ዘለዎም እዮም ከም ዝብሉ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ቁጠባ እናመርሖ ከሎ እንታይ ክገብር ኢና ናይ ራሻ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል it's just ክርዳእካ ዘይክእል ግን ኣሜሪካ ኣብ ንሓትሕዶም ዘለዎም ባእስን ቅርሕንትን ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል ጥራይ ዝነግረኩም ናይ ሎሚ ኣርስታ ብዝኹድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩም እዚኣ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብ ዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزدي أقداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرحو سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل سفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قتلون كن مهارات زلنا ونيو